It's good, beautiful food, and the people here are nice. Brother, how are you? We're good. What is your name? Michael. Michael? Yeah. Michael from Australia. Australia. Yeah. Okay, today, first time you eat Yes. Alaskan king crab. Yep. Is it delicious? Yes. And our nasi lemak? Excellent. 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 Okay, thank you very much. This is a family from Australia. Yeah. Michael. Okay, brother. One thing. Okay, yeah. Came over here because son and Winnie got married today. Oh, today married. Yeah, wedding day. Oh, wedding day. Okay, happy wedding day. Correct, we wish happy Yeah, wedding day. betul. Yeah. That's Ya, why. terima kasih ya. Yeah. Oh, ini istrinya dan ini suaminya. Okay, congratulations, brother. Thank you. Okay, brother, maybe you can tell a little bit. Tell all Australian people try here our Alaskan king crab. Okay, try here. Say something about Always eat Australia. here. Yeah. It's good, beautiful food, and the people here are nice. Yeah. Thank you very much. Okay. Okay, thank you ya Ibu. Cukup Bu? Cukup ya? Kata tadi enggak cukup. Cukup ya? Cukup sekali. Benaran cukup ya? Ya, baik. Happy New Year ya. Sing Kuala. Thank you ah. Thank you. From Australia. Yang ini kita ada. Okey, enggak apa. Mari sini. Okey, mari kita keluar. Okey, dekat sini saya punya pelanggan ni dari Australia, ada dari macam-macam ada. Hari ni kita ada orang China, daripada China. Kita ada orang China. Ni daripada China ni, original China. Okey guys, yang mana nampak video saya, bagi saya satu like, satu komen. Tolong share video ni biar FYP. Yang mana belum pernah singgah, korang singgahlah sini. Yang mana bukan beragama Islam boleh makan seperti biasa. Jam 12.30 boleh berbuka. Yang mana nak berbuka puasa, boleh buat tempahan pukul 12.30, pukul 1, pukul 2, pukul 3 dah boleh makan seperti biasa. Okey, dan tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaskan king crab? Orang Australia pun datang. Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Sakit mata aku bau.